tangata o iai le atua o Iakopo e whai mona fisoasoani. O iai lona wha moe moe iai Iova lona atua. O le na whai ale langi a toa male lalolangi. O le sami ma mea uma o iai. O le na te tausia le wha maoni e wha vavau. O te taritonu le ne Afiafi e moni mai wha maoni lava upu o le fionga le tua. E mawhai foi o na tātou wa ai ma tātou mana tunatu iei le ne Afiafi. Upu o le whaisalamu. O le atua o ia lava na te tausia le wha maoni e wha vavau. O lona wha maoni le na ua mawhai e foi o na tātou wha iwina. Ki ute mga ruenga le nei asa. Tari tonu e le aise tala e popole pe wha ato tu wale na i o tātou loto. O na tātou sulaina leo lona alofa ma lona anga lei. Awa e le mawhai lava e se upu o se ngangana po se whamtalanga. O na sulaina le alofa o le atua ma lona anga lei. Ua tele lava lea mo ona tangata. Fia ne Afiafi e whaafeiro i atu ma whaatalo whaatu. E ala foi i le tātou porkalame o sauninga Afiafi e pei o na tātou masani ai. Whaafeiro i atu i le taitai ao ao o le ngā ruenga as fitu sa moa tuto tasi o le toia fio mai Pastor Willie ma le whalitua i atiana. Ai maise le laulau a fono i le susu i le sunga i le au tustusi ma le whalitua. Susu foi i le sunga i le te oloa ma le whalitua. E o lava i le maave ese o le ngā ruenga as fitu sa moa tuto tasi. I mata ngā ruenga e fia. Mai lava i ona tumutumu maunga. E o lava i ona auwai maunga. Whaafeiro i atu ma fia e whaatalo whatu. I si o tātou atu nuu sa moa. O lo mawhai o na tātou maua. Ma futanga o mawhai fo i o na tātou tā puai whaatasi. E tu sa fo i o le nei sauninga le ne Afiafi. Ia fo i le vi inga i le atua. Ma ia te ia pēa le vi inga nei. Ma so umalawa. Amen. O la e whaafunga i le pese. Ua saunia le au whai pese. E tatala ina i le tātou sauninga le ne Afiafi. Tatala Ia Ou Manatu, Lotu Maseye,
taitaina le tātou tatalo. Lo mātou tamae o le langi. A o maumalia tu fo'i le malamalama o le neiaso. A o whaiuina fo'i tiute ma whaivalofi lima sa ngaru lue ai ma puno wai ai lau whanau. Lea ua mātou whaiuina i le manui ai loa au tausi ma loa au leo leo. Le fo'a mātou mafuta ma whailoa i lunga upenga te whailangi. Ai maisi o le porkalame o Lotu Afiafi e pe ona mātou masani ai. O le mātou taulanga si i lea i lunga o lau fio. Mātou te moli atu ai le whaafitai. O le vi inga ma le whaamanu i lau fio. Ina ia vi ia i pea lau lau suafa. Si tia atu le mea whai ngā ruenga vai ma le whaatau waa i lo au. Whao ngā mai le tua e ale le mana o lau fio. E ma whai ona mātou whaalongo ma o ina i pea i mātou i le tāua ma le loloto o au fionga. E ma whai ona mātou mālosi. Ma whai ona mātou wola e au auna tau tua pea lau fina ngalo. Si o i le aso e tia fio mai ai. Pamanuia mai ona o Yesu. Amen. Ua whaautuina se whiau o le nei Afiafi. Ia leo ina lo fale. E lua ni tusi ua mauaina i whai upu. E ma whai ona fisosoani i le autu o le whiau. Tusi mua e maua le luka o lona ta upo e sfutasi o lona whai upu e lua sfutasi ma le lua sfu ma le lua. A leo ina e tangata malosi ma lana upenga lona fale. Ona saonga le mua i lea o ana mea. Ai a whai e oso atu ia te ia le tasi e sili lona malosi ia te ia. Ua manu malo i ai. Ona whawa i lea o lana upenga uma na i e whaatua tua i ai. Ma tufa i ana mea na whao. Mātai e sfulua lona whai upu e lua sfulmareiva. E ma whai whaapewhea se tasi o na uatu i le fale o le tangata malosi. Ma vete ana mea. Se ia mua i fusfusia le tangata malosi i le vete ai lona fale. O nai whai upu ia o lo maua mai ai ma tu whaatasi ai le autu. Ma whaautu ina ai. Ia leo ina lo fale. Pamaia fetalai ngā Yesu po Yesu lea fetalai. E ma whai whaapewhea se tasi o na uru atu i le fale o le tangata malosi. Awa a leo ina i tangata malosi malana upenga. E saonga le mua na mea. Ai a whai e oso atu ia te ia le tasi e sili. Lona malosi ia te ia. Ua manu malo pe whaato i laloina. O na whawa i lea o lana upenga. Na whaatua tua iai. Ma tufa i ana mea. O te leo tau tala i se fale tino. A le whiau o lo tau tala po le whitalai ngā Yesu. O lo tau tala i le mawhau po o lo fina ngalo. O lo tau tala i le tangata i tutonu. O ila lea e tango whai Yesu e tau mai e te tau o na tātou marolosi. Ma tango whai Yesu ina ia a o ina i tātou malana whiau. Lea e whaamanatu ia te i tātou. Ia tuu i o tātou mawhauwhau, ma teu i o tātou mawhauwhau. E marolosi fo i le whanau le atua. Ma ua mai ai le formula o le ola manu malo. O le soifuanga i te tauna soifua ai whanau le atua. A marolosi tangata o le kalesia. E manu malo fo i le upumoni le atua. Mana fo e te iloa e malosi fo i satani ia. O satani na mua iai. O satani na iai le lani. O satani fo i na whaia i maata ua. A iai fo i le mea e iloa satani. E iloa satani e mawhai.
ona malolosi le whanau le atua, awa e malamalama satani, i le upumoni, ma le tuspa ia, ma le fina ngalo le atua. E malosi Yesu ya satani. O le mena e iloa satani. O le au foi le nā la e malamalama i le afiafi nei. I le mafua anga, e mafua ai ona maua e tātou le malosi. O le mana onga foi le nā o Yesu, ia iloa mai e satani, mava ai mai satani, e malolosi i le whanau a le atua. E wha ni mana onga o le whiau mo i tātou. O le mana onga mua mua, le mana o Yesu ia tātou malolosi. Mo le mana onga lona lua, e fia sila Yesu po o ani mea, e ala i whiau, o ani mea i tutonu o tātou whale. Mana onga lona tolu, ia e leo i lo whale. Mana onga muli, ia whaonga ina o penga, wa au mai e le atua e leo ina i o tātou whale. Lela e sila, ele awala, ma tātou wa ai pe whea, na tātou maua le malosi, lea e mana o Yesu, ia maua e tātou, ina ia tātou malolosi ai, e sili atu ai lo le malosi o satani. Ai whaitau ina le tusi o Ioane mua lona ta upwes, Ioane mua lona whai upwes fun malelua. Fa mai au i lato umana talia o ia ma whaatua i lona suafa. Na ia awatu i ai o lea manuia, ia vea i lato ma whanau le atua. O le amatanga o le malosi, o le avea o oe matali i ma fine o le atua. Ai whapewhea na avea i tātou ma fine matali o le atua, ia e talia ina Yesu, malona suafa, o ele ai seisi suafa, i lunga po le lalo langi le nei, lalo ifo o le la. Ua na le suafa o Yesu, le suafa ua whaola ina i tātou. O na avea leo i tātou ma whanau. Ma o mai le manuia lea mana o le atua e o mai. O le manuia, ua avea i tātou ma whanau le atua, ma suia ai le vai. Suia ai le malosi i titi. Ma avea ma malosi sili. O le malosi mai le atua. Le mo le mau. Ia le apostolo le tusi Kolose. Kolose alon ta upu mua alon na whaiupu e sifu malelua. Ia wha malosia o tau i le malosi umalava. E tusa malona malosi ua sili. E ui le ono sai umalava. Ma le wha atoa ma le fia. So se tangata e talia ina Yesu. O le tangata le na ua avea matali i mafine. Ai o le mea alofa, ua au mai e le atua le malosi. Le malosi e tau e li tuspa i o le malosi sili lona winga. E te tau o na sili atu. Po ua avea le malosi le na o le malosi o Yesu. Ua avea ma malosi o tātou. Ua sili atu i lo le malosi o satani. Na mai lo leo le avo io o le fesili. O ani mea o ilo fale. O a mea o io tātou fale. O a mea ta ua lea i tonu o tātou fale. E mafua ai na leo. E le fia atai ke satani ni fale e le aini mea ta ua. Ma le mea moni ma le wha maoni le na. E le to e oso fa ia e satani ni fale. Ua pule ai ia. Ma avea maona fale. E su e satani fale e tele ai mea tāua. O fea mawai fale e tele ai mea tāua. O fale o whanau o le atua po o tangata o le atua. A o le oa la le ia te i tātou. Le oa le nā le tu tonu ia te i tātou. Le tu tonu o tātou fale. Le ai mana o Yesu e leo. O lana whaola tanga. Ua whaola ina i tātou. O le wha moe. O le wha moe i le ola i wha wau. A le wha moe le na. Ua au mai eile upu moni.
o Yesu le upumoni, o le tusipa ia le upumoni, o le tula fono fo ia le tua le upumoni. O mena le e mana o Yesu e te wina, ma avea ma aloa taua i tu tonu o tātou tangata. A o tātou whaatari atu i le wha moe moe. Mo moko ni tolo am tau pesfun lima o lona whai upo esfun maleiva. Fa mai le apostolo a whai e ngata i le lalolangi, a whai e ngata i le nei o langa mea tātou te wha moe moe ia i ake riso. Ua sili lo tātou maa leia i tangata umalava. Ai si ai sili ai lo tātou maa leia. Ona, o le oa lewa au mai, e le atua ia te i tātou. O le oa e le ngata i le lalolangi le nei. Ai o atu lava i le ola e whaavavau. Filipe tolu luas frutasi. A wā o lo tātou moni ua i le langi lea. O lo whaatalitali mai ai tātou i le whaola. O le alii o Yesu ke wiso. O le whaamoe moe o le kalesia le tua. O le whaamoe moe o whanaua le tua. O le whaamoe moe o i lātou natalia ina Yesu. Ma lona swafa, ma whaatua tua ma taritonu iai, o le ola e whaavavau. O le vaenga lona lua, o le whiau, ia tu inatu oe ia Yesu, aua le tu inatu ia Satani. E feso e whawhai upo e losu mal fitu whai mai aua fo'i nei tu inatu e au tau se mea mautua i le ti Apollo. Wailoe le ti Apollo, ma va ai mai le ti Apollo whanau le tua. Ai mai tawina mai la le mea tāua lea i whai upo o le tātou mau i le nei Afiafi. Whai mai se ia sai tia o le tangata malosi, e leo sofa ia ai whai mai se ia mua i sai tia o ia, o na whao ai lea ana mea. A ona i loa mai e Satani whanau le tua. Ua le saula Satani e attack pe o sufai. A ua sau Satani mana mai lei. Mana whaasese po ana to mawhiti. Ina ia mawhai o na tātou tō sina iai. A ola na tātou tō sina iai. O le mele e whaamatala i e tuspa ia. Awane i tu ina atu. E o ai sina whasi mea o lo loto. E o ai sina whasi pito o lo loto. Aua nei tu inatu ia Satani. Aua o le whasipito na. E mau ai tātou e Satani. Lela wa ai i le whamatalanga Yesu. Ioane se fulu alona whai upo se fulu. O Satani. O le ngaoi. E le ai se tasi mea e sawai na ona ia ngaoi. Mawhasi. Mawhau matia. Pau ale na o le mea e mana o ai Satani. Sina fasi loto i tātou. A ona maua le melena, e whai ngofia e Satani na ngaoi. Whai ngofia e Satani na fasi. Whai ngofia e Satani na whaumatia i tātou. O al mena le mana o ai Satani le whanau le tua. E le mana o Satani tātou te maua le ola e whawau. A ia tātou whano whatasi mai ia. Ale mana onga o Yesu, malife au, ale tua, po le fionga ale tua. Wa o sau ina ia lato maua le ola, Yesu, ia maua atilia i lava. Na maliu Yesu, ina ia au mai a te i tātou le whaola tanga, lea o e iai tono le ekalesia, ma le upumoni. Ale, le ola lena, e o atu lona taun unga, i le langi ma le ola e whaavavau. Roma sulu ono, whai upo e sulu ma le tolu. Aua foi nei tu inatu au tau tino i le angasala e whai ma upenga a le ami o le anga. Ai au tau tu inatu au tau i le atua, e pei o e ua ola na i e Uati, ma ia tu inatu au tau tino i le atua, e whai ma upenga a le ami o tonu. A ona maua i tātou pe a ona e whaatangaina i tā oe tu inatu i a Satani. Ona whao ngā lea o i tātou, whao ngā o tātou tino pe o le fionga le tua po le upo le tua, e whao ngā e Satani ma upenga.
O upenga e whaaleanga i le upumoni. O upenga e whaiwhai i le upumoni. O upenga e te le tari tonu ai le upumoni. Ma upenga e whaongaina e whaaliliu esi ai nisi mai le upumoni. Le mana onga le nā Satani ina ia whai oe, whai tātou, pe ao na tu ina atu ia te ia Satani lea. E mana oe whai ma upenga. A upenga o le tino. E ma whai ona whaonga e Satani lau fufonga. A ofo ilana e saunoa ma e tautala, e ilo atu o saunoanga, e amai ai upu a Satani. E mawhai ona whaonga e Satani o tātou mata. E mawhai ai ona e vava aileanga i tutonu o le ekalesia. Ma e vava aileanga i lesi o uso a tangata. Ma le mawhai ai e lesi tangata ona ia sa ili le tua. Ma ia maua le upumoni. Ina ua whaonga ina o e Satani po o tātou mata e Satani a vea maupenga. E mawhai fo ina whaonga e Satani o tātou lima. E mawhai na whaonga e Satani o tātou lima. E leta tau, e whai ai mea e leta tau. Mani fina ngalo le atua o vai. Tātou te sawa vali ai. I ala e leta tau ona fina ngalo ai le atua. Ai ao ona tu ina atu ia Yesu. Le kalesia i le fiafine. Ao ona tu ina atu ia Yesu ma tu ina atu i le atua. Ona avea lea o i tātou. E le ngata o whanau le atua. Ai avea i tātou ma upenga le atua. Wa upenga e avea i le upumoni. Wa upenga e li ua i tangata i le atua. Wa upenga e te saunoa atu ma whaolaina ai. Tangata e whaanongolongo i ai. O upenga e te ngalue ai, ma e au auna ai, ma whai ai mele lei. I to tonu o le kalesia le tua, ma vi ia ai le tua. Atu ina atu tātou ia Satani, e whaonga oe Satani. Ai atu ina atu foi oe ia Yesu, e whaonga ina oe Yesu mō lana ngā ruenga. Ale, fi au le Afiafi nei. Ma le mana onga fi au le Afiafi nei. A whai o tau whao ngā oe Satani. Te mana o ia e maua le malosi. Ia e liua wha maoni. Ma tu inatu moni oe ia Yesu. Ai se i au mai e Yesu le malosi. E wha ofu inai ma wha atu atoa inai oe. Ina ia avea oe ma tali i moni. Ma whawhine moni o le atua. O le vaenga lona tolu, o le whiau, tātou te manu mā lo whaatasi ma Yesu. Whalinga lona tā upe sifurulua, a lona whi upe sumartasi, a ua lātou manu mā lo ia te ia, ona o le toto o le tamai mamoe, ma le upo la lātou mau, ua lātou le whaapelpeleina fo i lo lātou ola, ua o i le oti. O le ola manu mā lo, o le matua whaataua ina, o le toto o Yesu ke wiso, na fufulu ina ai, ma wha lanu ina ai tātou, mailo tātou o langa angasala, le ai mafua ai na tātou wola manumano, o le tāua o le toto, ma le sitia ina o le toto o Yesu ke wiso, ua avea matau langa ia te tātou, o le ola manumano, o lou tu mau, ma lau tari tonu, ma le whangaina o i tātou, i le upu o le afionga, le atua, upu o le mau, e le whaaseina i Satani, e le tōsina ngō fia i tonga fiti a Satani, ai loa le upu moni, ma le fina ngalo le atua. Roa mai valu, pa upa e tōru sumatasi o le nei si asa tātou upu i nei mea, a whai ua au mai tātou le atua, o ai se whaasanga tau mai i ai tātou. Whai upa e tōru sumar fitu, a ua tātou manu maloa i nei mea o malawa, ona o ia ua lofa mai a te i tātou. Whamai lole mātai o e lusu whawhai upa e whaasuma leono,
Amu ia lea au auna. Pe a saulo na li e maua oia. O loo whaapea o na whai. O le mana onga le whiau le Afiafi nei. Le nuu o le atua ma le whanau le atua. Leo lo fale. Se ia o le aso e a fio ma ia Yesu. O na whamai leo Yesu. Amu ia lea au auna. Aisia, e le mawhai o na manu malo mai sa tani. A o tangata ua soifua i se soifuanga manu malo. O tangata e leo ina lo lato fale te tonu. Ma lo lato tangata te tonu. Ina ia aua ne i whaatama ia e sa tani. O na whamai leo le whaamu ia, ma le whiau lea e mana o le tua tau mai a te i tātou. O le whaamu ia i le au auna. E leo ina lo na fale. O le whaamu ia i le au auna e soifua manu malo i le laulangi. O le whaamu ia i tangata sa malolosi whaale anganga. E tau e li taua i le vao sa tani mana au, ma tau e li taua o le upumoni. O le whaamu ia i tangata whaamaoni i lo lato vā ma lo lato atua. A vea le fionga le atua i le nei Afiafi. E pai atu ma toe whaamanatu atu. E marolosi le whanaua le atua. E mawhai e le whanaua le atua. O na te atu i a satani maana whaososonga, maana au, maana mailei. E mawhai e le whanaua le atua. O na soifua manu malo. Se i o le aso. E a fio mai a Yesu. Ma avina e tātou. I le ola e whaavau. Ua saunia i le atua mo lana whanau. O e mātata watu. Ma e au na ia te ia. Ia vi ia Yesu le ne Afiafi. Amen. O le a o whaiu i le tātou te talo. Whaaftai tele ta mai lau fionga i le ne Afiafi. O lau fionga lawa o le upo le ona. O lau fionga e a o ma whaamalosi. Ma whaailoa mai a te i mātou lou fina ngalo. Ia avea pia i mātou ma tangata i soifua manu malo. Se i o le tae ao e te afio mai ai. Vi ia lava oe. Vi ia awa fionga o mātou whaalongu iai. O awa fionga ia e te mana o e whaailoa mo i mātou. Whamanuia ta mā i lau ngā ruenga. Ai maisi o le mātou mafutanga le ne Afiafi. Mai lava i lau e ka le sia ao. E o lava i ainga mauo o lo mawhai o na mātou mafuta fatasi. Mātou te o atu e tāpo i atu i a te oe. Ia tū mau, ia tulimuri awina. Ia tausia pea i mātou. E le manuia o lau fio. O au whaamanuianga fo i le atua. Ia whaape nao na tū mau pea i lunga o lau whanau. Whaamangalo le whaatau waa ma le vai o tangata. A ia fo i atu le vi inga i lo lava suafa. Nei se yo o le whaavavau. Amen. O te